Sticajem okolnosti danas se u zemlji i svetu nije zbio nijedan događaj vredan pomena u vestima. Nijedan sastanak na vrhu nije danas održan. Niko nije danas štrajkovao. Nijedna skupština nije danas zasedala. Nije bilo žrtava u sukobima zaraćenih strana. Nije bilo elementarnih nepogoda, ništa danas nije potpisano, nije bilo filmskih premijera, niko se danas nije oženio niti udao, niko danas nije umro, nijedna beba čak nije danas došla na svet. Ništa se danas nije dogodilo. Čovečanstvo je izgleda odlučilo da sebi priušti dan odmora. Današnji dan će zato biti zlatnim slovima upisan u istoriju planete Zemlje kao dan u kome se apsolutno ništa nije dogodilo. Izuzev što je oko 1 milion novinara informativnih redakcija širom sveta danas ostalo bez posla. Ako nisu u stanju da u ovako dosadnom danu izmisle makar jednu jedinu vest, bolje da rade kao utovarivači uglja, kažu brzovoljni urednici.